Oružane snage Rusije sistemima PVO presrele su 2 projektila sistema HIMARS te uništile 143 neprijateljskih bespilotnih letelica, među kojima je i jedan dron turske proizvodnje TB2 Bayraktar, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Na Donjeckom pravcu ruske snage zauzele su povoljnije borbene položaje te odbile 3 neprijateljska napada, prilikom čega su uništena 2 oklopna transportera, artiljerijski sistem američke proizvodnje M777, te neutralisano do 240 ukrajinskih vojnika. Na južno-donjeckom pravcu ruske snage zauzele su povoljnije položaje, usled čega je izbačeno iz stroja više od 250 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, ali i uništeni samohodni artiljerijski sistemi Akacija i 2 gvozdike, te Top D-20 i višecevni lanser rakete Grad. Na Kupljanskom pravcu ruske snage odbile su 5 ukrajinskih jurišnih napada, neutrališući pritom do 35 ukrajinskih vojnika i uništivši 2 haubice američke proizvodnje M777 i Mi-198, kao i Top D-20. Na Avdejevskom pravcu ruske snage zauzele su povoljnije borbene položaje, ali i odbile 11 ukrajinskih kontranapada, kao i 2 jurišna napada, prilikom čega su uništena 3 tenka, 5 borbenih vozila pešadije, 2 borbena oklopna vozila, samohodni artiljerijski sistem Krab i gvozdika, 2 haubice Gijacint B, te iz stroja izbačeno do 460 ukrajinskih vojnika. Na Hersonskom i Zaporoškom pravcu ruske snage odbile su jedan ukrajinski napad, prilikom čega je eliminisano preko 40 vojnika. U kontrabaterijskoj borbi uništena su 2 artiljerijska sistema M777, Top D-20, haubica D-30, ali i stanice za radioelektronsku borbu Anklav X. Dejstvima operativno-taktičke avijacije, raketnim snagama i bespilotnim letelicama ruske snage uništile su jedno skladište aviomunicije, kao i koncentraciju žive sile i borbene tehnike u 106 okruga Ukrajine.